umugabane wa Afurika twabuze urubuga rw'imikino bazaturega mumenye aho turi mutazaturega ngo ntitwabahayeho uburenganzira bwabo radiyo ni yabo naho rero ni RBA Sports and Entertainment tujyane arikoga ikintu cya mbere cyabaye ijoro ryakeye nuko igihugu cya Nigeria cyahamije 100% ko umupira mu gihe abantu biteguye bashobora kuba bahindura uko abantu basanzwe bafata ibintu. Nigeria yatangiranye igitego mu minota 5 ya mbere rwose cyari cyamaze kuboneka ahubwo nta nubwo 5 yari yakuzuye. 3 Nigeria yari itsinze igitego. Bihita birema mu bantu ikintu cyo kuvuga ngo ahangaha ntacyo kubaza birarangiye Nigeria igiye kunyagira. Ubwo itsinzi cya mbere hakiri kare Kongo igiye gufungura Nigeria ifungure noneho ko batakana Nigeria irahita yataka abantu bakubiti barangiza. Okay. Ikintu cya mbere cyatweretse ko Nigeria ari ikipe ifite amazina ariko idafite umukino ukanganye n'uburyo byoroheye Kongo gukora reaction muri Nigeria. Buriya ikintu cya mbere mu mupira kikwereka ko opponent akomeye n'uburyo nyuma yo kuba gutsinze abasha kurema ubundi buryo nanone bumuha kugutsinda mbere yuko utekereza kumutsinda. Nango Kongo yatsinzwe ku munota wa gatatu kwa 32 yari yishyuye bivuga ngo byatwaye iminota 29 ariko muri iyo minota hagati y'umunota wa gatatu n'umunota wa 32 kugera Kongo itsinze igitego Nigeria yabonye chance imwe y'undi mupira Ademola Lookman yazamukanye yanga kupasa Victor Osimhen byanamubabaje cyane yaramukankamira awugarura inyuma gato muri surface abakinnyi ba Nigeria babiri barawusiganira Kongo irawukliyaringa. Bivuga ngo nujya no kureba n'uburyo bw'imikinire buryo bwo mu kibuga bw'imikinire muri match nyirizina Kongo yari kurusha Nigeria kuko na possession Kongo yagize 54 Nigeria igira 46. Kongo yaremye uburyo 12 harimo uburyo bw'amashot 8 batemwe izamu direct hanyuma Nigeria yirema uburyo bune ujyanyije 12 bwa Kongo. Nigeria mu buryo bune yateye amashoti 2 agana mu izamu mu gihe Kongo yateye amashoti 8 agana mu izamu. Kongo yateye corner 6 Nigeria itera corner 2 muri match. Kongo muri match ni ikipe mu byukuri wavuga yuko yariri hejuru ya Nigeria bivuga ko gutsinda kuri penalty byabaye nk'ibyatindiye Kongo kurenza uko byatindiye Nigeria kuko Nigeria yakinaga iminota y'igice cya kabiri cyose ndetse kuva Kongo imaze kubishyura donc ndetse na extra time isa niri kurwana no kuvuga ngo twagira amahirwe byibura tukajya muri penalty shootout. Kuva icyo gihe Nigeria bahise bayicira umurongo bayohereza mu kibuga cyayo. Niki kiba cyabaye kuravuga ati equipe ifite amazina aremereye abakinnyi ba Nigeria dusanzwe tubana ku rwego mpuzamahanga. Icyambere kikwereka wenda ko Nigeria yahise igira ibibazo nyuma yo kwishyurwa half time yagize ikibazo cyo kuvunika kwa Victor Osimhen abantu babyibashije ko yagize akanoka yarafite akanuka ka discomfort n'ubundi yaje gukina atiyumva neza 100% ariko ageze mu kibuga birushaho kuba bibi. Igice cya mbere cyarangiye aravuga ati ntabwo ndumva mfite imbaraga mwansimbuza ariko hagati aho ntiyari yabonye n'uburyo na bumwe bukomeye bwo gutera mu izamu rya Kongo. Chancel Mbemba yari yamuziritse arabanza avamo. Uyu yavuyemo kubera imvune wenda bavuga ati umuntu wavunitse bibaho ariko reka mbahe iyindi remplace mu kwereka ukuntu Kongo yashoboye Nigeria. Ku munota 57 umutoza wa Nigeria yakuyemo abakinnyi babiri bandi bakina ku mpande basatira. Yakuyemo Ademola Lookman akuramo na Chukwueze. Niba ukuyemo ku munota 57 hakiri iminota irenga 30 yo gukina ukoramo Ademola Lookman wa Atalanta ukazana umusore Ejuke wa Sevilla wanabatsindiye ejo bundi bakina na Gabo. Hanyuma ugakuramo umusore Chukwueze w'ikipe ya Fulham ukazana umusore Moses Simon w'ikipe ya Paris FC ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere mu Faransa. Urumva ko deja icyo twita frontline ya Nigeria cyangwa se ubusatirizi bwa Nigeria bwose ureye kuri Osimhen avuyemo ku minota 46 Lookman na Chukwueze iminota 30 ya nyuma yaramaze kubukuramo bwose.
kuki bwose buvuyemo nuko atari kubona threat iyo ari yo yose buri guteza Kongo. Ubundi iyo ugiye kureba icyo umutoza ari gukora muri match, solution za mbere yazishakiye he? Bamudominiye muri mediane ahita hasimbuza, oya bamudominiye muri defense barasimbuza, oya. Kuki yahereye mu gusimbuza imbere? Nuko bari quiet, ntacyo bari gutwara Kongo. Abakuramo babandi b'amazina bose twemera bakomeye, manager n'ahantu hakomeye n'ubu bamwe bakira ahantu hakomeye, basohokeye icyarimwe ku minota 57 bose bari bashizemo. Ikibikubwira neza noneho, amaze kubasimbuza ku minota 77 probably ashobora kuza kugera extra time abitekereza. Yakoyemo Iwobi, undi mukinnyi ukomeye wa Fulham, azana umusore Alokodare. Abantu benshi bashobora no ko batazira izina muri equipe nationale ya Nigeria. Ni umusore wa Wolves, ariko uyu nguyu nyina ngo niwe wanadutsinze cya gitego batsinze Fiacre. Niwe Alokodare. Ndumva ari ushobora kuba waradutsinze niba nibuka neza. Uku gusimbuza kongeye gushimangira nanone ko ku ruhande rw'igihugu cya Nigeria undi mukinnyi wundi w'irindi zina asohotse mu kibuga. Kubera iki? Ni umukinnyi ukina muri mediane, still imipira yanyuraga hagati cyane, yarari mu kazi ko kudefanda cyane kuruta ko gusatira, kuko babadominaga imipira babashije kwaka Kongo hagati bayimuha ntayitunganye ngo ayigeze imbere. Umutoza aravuga ati reka nshakire noneho kuri uno musore ufite taye muremure w'umusore, agenda afatanye n'uwitwa Adams, rutayizamu wari wasimbuye Victor Osimhen, byibura nkoreshe abataka babiri ndebe yuko aribo babasha kugenda bagafata bari abadefenseri centrale babiri ba Kongo, byibura nkagira nanjye bakinnyi babiri imbere kontra abadefenseri babiri ba Kongo. None ngumisha abadefenseri ba Kongo inyuma ko mfite abataka babiri baje babasanga. Ibyo biratuma wenda defense ya Kongo nitazamuka batarushaho kuza kunsanga hagati ari benshi, kuko igumishije defense inyuma mediane rwana n'indi mediane. None bigatanga byibura imbaraga kuri Ndidi Onyinye we na Onyeka wari wagumye hagati mu kibuga, byibura bakabasha guhangana n'iyi mediane ya Kongo. Umutoza wa Kongo amaze kubona izo remplacements zikozwe, ikintu cyonyine we yabashije gukora ni kimwe, ni uguhindura umusore wo mu winga witwa Balikwisha, amuzanamo muri extra time akuyemo Mbukubwa yari yakoze ba Bakamba basimbuye na ba Mayere Bacimpenga basimbuye ba Elia n'abandi. Icyo yashakaga kugaragaza ni iki? Buriya kenshi uzarebe iyo umutoza ari gukora amaramplacement akwereka igitekerezo ekipe ye ifite. Nigeria yabanje gukuramo best players kuko batari kureponda. Kongo iguma muri plan du jeu yayo kuko byari kimwe. Nigeria ihindura system de jeu, iva muri 4-3-3 yinjira muri 4-4-2. Kongo igwa muri setup yayo ya 4-3-3. Remplacement Kongo yakoraga zari poste par poste. Yari Mayere kuri Bakambu, yari Chimpenga kuri Elia, yari Mukau kuri Kayembe. Donc ni umwanya ku mwanya. N'igihe yasimbuje yakwemo umuzamu izana mu ndi muzamu. Ngemera aho ngaho. Niki gituma Nigeria ishobora kwisanga ikina kuriye? Bwa mbere baradutsinze hano. World Cup qualifiers ubwo baradutsinze. Baradutsinze ni cyagiye Victor yadutsindiye ku mahoro. None tujya badutsinda kiriya kimwe. Igihe twanganyije ni yari muri AFCON. Cyagiye tunajya no kubatsindira. Hari aho hari muri AFCON. Nigeria mu bintu bigaragara bifite ikibazo gikomeye muri yo ubu ngubu. Ni ikipe y'igihugu abantu benshi bari kuvuga ngo no désormais abakinnyi b'Abanyanigeria ni abantu bagaragara nk'abastar, ni abantu bagaragara nk'abafite amazina manini, ni abantu ubona ukabona mu kibuga ni inyenyeri, ariko ikintu kijyana no kwitanga n'ubushake no gushyiramo iyo nyota kugaragaza ko babibabaye cyane, bagenda bakora amakosa menshi, kuko no muri campaign ikindi gikombe cy'isi cyashize nabwo ntibagiyemo kandi bafite amazina. Ibyo rero ntabwo bavuga ngo ni umutoza, kuko abatoza ba Nigeria irabahindura bishoboka. Uyu ni umutoza wa gatatu. Uvuga ngo urumva kimwe mu bintu Nigeria biri hanze y'ikibuga
byagaragaza nyine ko Nigeria itari prepared. yego Hari icyo kuba nyine ifite abakinnyi b'abastar abantu bose bakwegispektingaho umusaruro ushimishije kubera amazina n'ahantu bakina, ariko hari ikibazo gikomeye cyane muri federasiyo mu buryo bw'imiyoborere ya Nigeria. Regan mbere ko bakina n'ikipe ya Gabo, abakinnyi bari mu mwiherero banze gukora imyitozo kubera ko bataherukaga guhabwa amafaranga. Muri iyi campaign nta na rimwe bari barahawe amafaranga. Byageze ubwo Victor Osimhen na Trustekong bavuga bati reka twe tubahe prime tuyakure mu ikofi yacu tuyabaye mbere ya match ya Gabo. Abakinnyi baravuga ngo oya, turashaka amafaranga y'igihugu kuko tuyagenwa n'igihugu. Urimo urabyumva ikibazo gihari? Uvuga ngo reba muri groupe nk'iriya y'abastari bameze kuri abakina mu makipe akomeye bagera kuri level yo kwigaragambiriza amafaranga, kandi imbere hari match ifite igisobanuro. Abantu barabibonaga neza ko ikipe ya Nigeria n'ubundi nk'uko wabivugaga warutangiye kutubwira parcours yabo, guhera muri parcours yo kurinda ubwo South Africa bafatanye n'umwanya wa mbere. South Africa yaratewe mpaga, ubyumve neza. Uvuga ngo South Africa mu itsinda ryacu twari turi kumwe nabo yatewe mpaga iyikuraho amanota 3 birangira n'ubundi Nigeria itabaye iya mbere. Wumva ko bagize campaign imbi. Ejo bundi bajya gutsinda Gabo, urabyibuka byarinze kujya muri extra time. Urimo urabyumva? Uvuga ngo ni ibintu byose bigaragaza ko equipe itari well prepared. Ikindi icyo kintu cyo kujya kwiga erega no kubona iyo qualification yo kwizigira, yego nabwo habayemo ibintu byo kwifasha kuko baravuze ngo dukureho amanota y'amakipe yose yagiye abona ku makipe ya nyuma yo mu itsinda, ngo ayo manota nituyakuraho biraza gutuma tuza kubona amakipe, hari itsinda ryarimo amakipe make ya murabizi ajya ni Eritrea itarabonetse muri qualification. Somehow byajyaga kuba fair, abandi bakaba bati ono nimureke dufate umwanzuro noneho dukora icyo bita impuzandengo average kuri match zose zabaye. Nigeria reka ati twese dukoreho ikipe yanyu. Muzi impamvu Nigeria turi bubi turahita tuboneka amakipe yajya muri playoffs, ariko ikavuga ati tugize ibyago bagakora icyo bita impuzandengo n'ubundi ntabwo twabasha kwibona mu makipe yagira amanota byibura meza ugereranyije najya muri playoffs. Wakomeza icyo nakomezaga rero mbabwira nuvuga ngo ama equipe murebe aya ma equipe yose uko arane ya Afrika yageze muri imikino ya playoffs: Gabo, Cameroon, Nigeria na DR Congo. Uvuga ngo ikintu cyitwa ikipe ya Nigeria mbere na mbere Eric Shell uyu mutoza uri muri abatoza urabizi ntiyavugwagaho rumwe. Bavuga bati ni gute muzana uyu mutoza udafite experience. Hari yatangiranye na campaign ya AFCON kuko ndibuka bamuzanye benda gukina n'Amavubi niba ne bamuzanye baratangiye urimo urabyumva. Bahinduye abatoza, icyo kintu cya mbere. Ibyo bibazo by'iduhimbaza musyi, icyo ni ikibazo cya kabiri. Kongeraho nyine ubu buryo ikipe nyine ushaka iby'ikina ntubibone, no kubona resultat mbi ku ma equipe ubundi mato cyane. Byaragaragaraga urebe vis-a-vis ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo uraje yinjiremo mu buryo bw'imikinire yayo. DRC bafashe de Sabre bamujyamo amafaranga bagera mu mezi 10 bataramuhemba, ariko kubera experience ni umutoza kuva 2010 atoza muri Afrika. Nuvuga ngo azi umupira wa Afrika cyane. Kuva 2010 baramwinginga baramwishyura, arongera bongerera amasezerano kubera ko yaramaze kwajyana muri AFCON ya India yabanje abo wa gatatu babaye ba gatatu. Ni AFCON bafite itike. Noneho urebe preparedness y'ama equipe buryo bitandukanye. DRC mu bakinnyi beza ifite ibasha no kujya kurambagiza abandi. Ba Aaron Wan-Bissaka bongeye kuza, bemeye kuza gukina Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ba Axel Twanzebe baherutse kuza. Ba Wissa barahari. Nuvuga ngo ni equipe ebyiri mu buryo bw'imitegurire no kwitegura zitandukanye. Nukuvuga ngo ikintu cya factor yo hanze kibuga apart yo kujya mu kibuga nujya mu bitangazamakuru byo muri Nigeria n'abantu bose aba TikTokers urabizi ko nirwo rubuga bakoresha bose baravumira ku gahera abakinnyi babo kubera ko nyine bamugani amazina ni Victor Osimhen uheka Galatasaray, ni Ademola Lookman uheruka nyine kuba ari we champion d'Afrique
wahawe igihembo cy'umukinnyi mwiza kurusha abandi n'ayo mazina nyine ya Chukwueze ya ba Calvin Bassey nyine amazina naho bakina n'ibyo bakina n'umusaruro batanga kuri Nigeria byari ngombwa ko abaturage baba frustrated. Hari facteurs rero zituma equipe nationale ya Congo iba igihugu gikomeye mu mupira. Icyambere gishobora kuyishyira ku meza y'ibiganiro n'ibihugu nka za Nigeria, bafite abakinnyi beza cyane. Iyo ugiye kureba equipe nationale yabo uko yubakitse twabigarutseho, urababona ukabona n'abakinnyi bakina mu makipe akomeye. Lionel Mpasinza umuzamu abafatira Le Havre mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Chancel Mbemba Mangulu akina muri Lille mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Tuanzebe yarerewe muri Man U ubu ari muri Burnley icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Arthur Masuaku Kawela akina muri Sunderland icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Aaron Wan-Bissaka West Ham Premier League icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Donc reka duhere muri defense nuhanga ufite abakinnyi batatu bakina Premier League n'umukina capitaine muri equipe ya Lille muri France n'umuzamu cyiciro cya mbere muri France. Capitaine wabo wanatsinze penalty yabahaye kwikarifiya, bamwita ngo ni Demidien. Chancel Mbemba Mangulu ngo ni Demidien. Nahoze ndeba Fiston Karara Mahere yahise akora live ninjoro, ndanamuhamagara sinabasha kumufatisha, urumva bari mu ma celebration menshi. Ngira ngo mubaze bimeze gute ubwo yarari ma celebration. Nibwo nabonaga abantu rero bari kugenda bandika kuri live Instagram bavuga ngo uwe Demidien. Bamwishyuzaga akakumenya Demidien ngo ni nsanga ni capitaine Chancel Mbemba. Iyo uje kuri uyu mutipe abantu babonye ukinisha imoso witwa Samuel Mutusami, uyu ni umumeti, akaba afite umujyi w'umukongomani n'undi w'umuzungu, akina muri Atromitos mu cyiciro cya mbere mu Bugereki. Hanyuma iyo uje ku musore witwa Noah Sadiki akina muri Sunderland muri Premier League ngo twageze muri Mediane. Iyo uje kuri Nathaniel Mukau Ngalayer Mukau akina muri Lille cyiciro cya mbere mu Faransa. Hanyuma iyo uje kuri Cedric Bakambu akina muri Real Betis Balompi ni mu cyiciro cya mbere muri Espagne. Iyo uje kuri Nathaniel Mbuku akina muri Montpellier. Ubu ngubu Montpellier iri muri deuxième division muri France, yaramanutse. Hanyuma iyo ugiye kuri Elia Meshak akina muri Aranya Sport yo muri Première Division muri Turquie. Abo ni ababanzamo. No kuvuga ngo mu bakinnyi 11 babanzamo nta n'umwe ukina muri Afrika. Umukinnyi wenyine bahamagaye ukina muri Afrika wenyine ni Mayele. Kandi nawe ni Demidien muri Afrika wenyine ni Fiston Karara Mahere. Bivuga ngo iki yafata ntacyo bintwaye, hanyuma nkaza nkabatoza tariko sinadepoza ngo njye kwikoza isoni ntabizi ko bari bumfate. Banza unshakira amakuru wembariza muri federation ubere kundi we igikombe cya Afrika mushaka kujyamo nakigiyemo. Umupira wa Afrika ndawumenyereye, turaje tureye amashampiyona atwaye, nibumva barenterese kumakaza njyewe ndepoze ariko mbizi ko ari akazi ngafite. Ikoje muri federation abayobaraga icyo gihe amahirwe nuko atari abangaba barabati mwihorere, timubwire ko bitakunda rwose, nashaka kudepoza adepoza nk'abandi aradepoza nk'abandi ariko birarangira agaritswe arabyihorera. Nyamara uyu mugabo kugira ngo banze wumve ukuntu abantu baba bamaze igihe iyo bajya gukora ibintu. Nanabonye mu ijoro ryakeye minisitiri wabo wa siporo yarariyo yanavuganye na perezida wabo kuri telefone, amuha n'umutoza amufelicita amubwira aracyari urugamba, mugomba gukora ibishoboka byose mukikarifiya. Uyu mutoza yatwaye igikombe cya shampiyona ya Cote d'Ivoire 2011 na ASEC Mimosas. Yari ari hano ku mugabane wa Afrika 2011 cyane. Ubwo numva arahamenyereye, atwara igikombe n'ubundi na ASEC Mimosas cha coupe Ufouet Boigné 2012. Kamnyite nk'igikombe cy'igihugu hariya muri Cote d'Ivoire na ASEC Mimosas. Yatwaye igikombe cya shampiyona na Koto Sport 2013 muri Cameroon. Ubwo urumva ni neza akiva muri ASEC yahise ajya muri Koto atwara igikombe.
ikipe yahise imufata ni ikipe ya Esperance de Esperance de Tunis. Tunis. Atwara igikombe cya shampiyona 2013 2014 muri Esperance. Uri kumva ko imyaka 3 yikurikiranya amashampiyona atozagamo yose atwaragamo ibikombe. Cote d'Ivoire, Cameroon na Tunis. Hanyuma 2015 ajya muri Angola. Recreativo del Bolo. Yes. Atwara igikombe cya shampiyona. Bine mu bihugu bine Ibikombe bitandukanye. Byikurikiranya muri shampiyona zitandukanye. enye zitandukanye ku mugabane wa Afurika. Urumva ko umugabane yawumenye, azi ibibazo byawo byose, azi situation zihaba n'ibindi, nuko amafederasiyo adakora neza n'ibiciro byose abizi. Yamaze amezi 10 muri Kongo adahema. Amezi 10. Arangije nyuma nibwo yagiye gutoza ekipe y'igihugu ya Uganda 2017 ayijyana mu gikombe cya Afurika. Yakoze campaign 2017 yabanje guca i Dubai amara umwaka umwe. Yego. Atoza ikipe ya Saura ahita ajya muri Wydad Athletic Casablanca. Umwaka umwe ajya muri Ismaili, ajya muri Uganda. ahita ajya muri Uganda. Uganda nibwo yaje gutwara iyi kipe y'igihugu ya Uganda muri Coupe d'Afrique. Ni ya Coupe d'Afrique twabonyemo hari Diaucho, tubonamo abasore bitwa ba Abdul Umar mu ingambaraga 22, aza no kubafasha mu makonexio yari afite, abohereza kujya gukina mu Misiri kuko yari yarahatoje. Yego. Atoje muri za Ismaili. Arabafasha abakinnyi be beza, abakorera amakonexio muri icyo gihugu, babasha kujya gukinayo. Nyuma nibwo baje bagaruka hano hafi mu karere. Yego. Umutoza mwiza umenyereye umarangiye na groupe ashobora kugufasha. Kuri ubu ngubu atoza Kongo kuva 2022. Amaze imyaka 3 muri equipe nationale ya Kongo. Groupe ye arayizi, abakinnyi bakomeye arabafite, ibibazo byaba nk'ibisanzwe byo kudahembwa n'ibindi byose afite uko abikaruma, afite uko ajara groupe ye. Yamaze gusibura abarideri, azi ngo naba ngaba bayobora abandi. Yamaze kumenya role ya buri mukinnyi, azi ngo uyu yampibi, uyu yampibi, azi ngo nshaka gukina n'ikipe ikina nkeneye kudefanda, aba bamfasha, nkeneye gusatira cyane, aba bamfasha. Ni ukuvuga ngo ikipe yamaze kumenyerana n'umutoza, abamaze kwegerana, ikipe imaze kugera mu rwego rwiza cyane rwo gutangira gutanga umusaruro. Naye masomo twabikuramo ibintu bitatu. Icyambere, ntuzigera ugira ikipe y'igihugu ikomeye udafite abakinnyi beza. Niyo Nigeria twayinenga izo playoffs ariko yazigezemo. Icyatumye zigeramo nuko uko byaba byarabaye kose, at least yabashije kubona umwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri yawuheshejwe nanone n'abakinnyi beza. Yabashije gukuramo Gabo, yabiheshejwe n'abakinnyi beza. Yego Kongo ikuyemo kuko nayo ifite abandi bakinnyi beza, ariko icyita rusange denominateur commun muri football. Niba nka kwa kundi birivuga ngo niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro, genda ukora ibyiza udacogora. Niba ushaka gukina amarushanwa akomeye, ni principe. Ushaka kugaragara ku ruhando mpuzamahanga, banza ugira abakinnyi bakomeye. Umupira ukinwa n'abakinnyi, nta kindi. Inzira ya kabiri, kirazira kikaziririzwa gukorana n'abatoza badakomeye. Niba ushaka kuba ikipe y'igihugu ikomeye, korana n'abatoza baba wina, bamenyereye gutsinda. Ikintu cya gatatu, niba ushaka kugira ibintu birambye bifatika, afata igihe wihanganira abatoza, mugire continuité, mugire gukomeza ibintu, projet muyigane, muvuge ngo uyu mwaka tuvuye hano tugeranye hano, turakomezanya tuvuye hano tugera hano, uwa gatatu tuzava hano tugerane hano. Mugire icyo kintu cya patience, mu mwihanganire, mukurane nawe, nibwo muzagerana ku musaruro. 3 things to go ni ibyo ngibyo Kongo ikoresheje: abakinnyi beza, umutoza mwiza, no kumutoza amenyeranye na groupe ye. Hanyuma equipe amasegonda make, what next? No waretse what next na Chele tukabajyaho mu kanya tumaze gutumikira badutumye. Reka tubanza dukorera amafaranga, ubundi tuze turebe ku kigiye gukurikiraho nyuma yo kubona yiti cyo kuri uyu mugabane. Abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera.
mbere yuko twinjira hamwe kwizigira yifuzaga ko tubwira abantu n'abanyana kuri YouTube bavuga ati none Imana ishimwe ya mibare ya Samiri iri gucayuka kuko bigitangira abantu twarabibabwiraga nyine bikaba byinshi cyane byibura mubanze mu mushimire yuko niwe wabizanye arabyumva cyane bya Afrika nijoro yamamagaye abinsobanurira ambwira ati kongo narayikubwiye rwaje ati none dore iragayitse abansereza amwe ati igihugu cyawe nawe ni icyawe kuko ariho navukiye ariko ntacyo bitwaye ni brage nuko mbere yuko rero tujya muri igikurikiraho nyuma yaha kuko abantu nabonye bari babiconfusinga bati ngo bamaze kubona itike ibyo turabiganira ariko mbere yaho hari Eric Sekuchele bari mu mapenaliti abantu babonye ko ajya gushyamirana na bande touche ya Nigeria nyuma mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ati nabonaga hari umuntu unaga ibintu bimeze ni vodo ni yakoresheje vodo ariko nagerageze kurishakisha mbona ni ibintu bimeze ngo nk'amazi y'umugisha mu myizere y'abantu bizera kuko n'umunyamakuru yamubajije ati se vodo ni ibiki ati banagaga ibintu bimeze nk'amazi aravuga ati uko bateraga penaliti ati uriya muntu niwe ngewe nashakaga gushyamirana nawe kuko urebye vodo mu myizerere ni juju uvuga ngo ikipe ya Nigeria yatsinzwe kuri penaliti 3 kuri 4 za Kongo abakinnyi ba Nigeria batsinze penaliti ni Adams Onyemeyachi na Ejuke abazirase urumva ni Calvin Basse ni Simon ndetse na Ajayi abo ngabo bazirase Kongo yatsinze penaliti ya Sadiki Fisto Kalala Mayere Balikwisha na Chancel Mbemba penaliti umuzamu yakuyemo ni ya Mutusami ndetse na Axel Twanzebe muvuga ngo birangira zibaye enye kuri 3 uwo bita Eric Shele rero babonye ko nyuma yagiye gushyamirana bikomeye cyane n'abantu muri staff technique ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabashinjaga vodo anabivuga mu kiganiro n'itangazamakuru ari naho nyine babazaga umutoza wa Kongo nyuma teora bivuga y'iki akavuga ati ibyo ngibyo ati ibyo n'utuntu duto cyane ati nta hantu bihuriye n'umukino no umuntu warubabaye ariko yabarenganyaga nese kuba bakora amageste ngo ameze nk'abari gutera amazi y'umugisha ari byo nyine wenda tuvuge kari nka juju cyangwa se nko kuroga abakinnyi be kameme ariko na Nigeria bose bararuka ntacyo guca ku ruhande umupira ibintu by'uburozi kuri izi match wabonye igitego ariko sibyo bitsinda wabonye igitego uwo bita Victor Osimhen yarase kuri Gabo one on one n'umuzamu wese uvuga turimo hari naravuze ni binaga ari juru inazi Victor Osimhen we n'umuzamu 1 contre 1 umupira yawutaye nko muri santimetero zamu ahita yibwira ko 25 uvuye ku izamu yemera cyane tujye muri noneho nyuma y'aha ngaha n'iki cyaba kugira ngo Kongo ije mu gikombe cy'isi yego Kongo yatsindiye itike ya Intercontinental ni mpuzamigabane ni playoffs ya mpuzamigabane kuko yo bigiye guhagarara umugabane wa Afrika umugabane wa Afrika yego n'uvuga ngo muri Oceania umugabane wa Oceania n'uvuga ngo ikipe ya Bolivia ni ikipe ya New Caledonia yego izo kipe ebyiri nizo zahagarara umugabane wa Oceania urumva ikipe ya New Caledonia izahagarara Oceania hanyuma South America Amerika y'Amajyepfo ihagararirwe na Bolivia okay biroroshye sofa reka tujyane gutya hari ibihugu bitatu byamaze kubona qualification yo kuzakina playoffs bahagarariye imigabane yabo niyo mpamvu byiswe Intercontinental cyangwa se ibyavuye ku mugabane ubu ngubu ku mugabane wa Afrika twari dukeneye ikipe imwe yabaye Kongo twayibonye muri Amerika y'Epfo Amerika Latine bari bakeneye ikipe imwe ni Bolivia iyo ni ya kabiri noneho New Caledonia niyo yindi zaza ivuye muri Oceania nabo bamaze kubona ikipe ubu dutegereje ikipe ejo kuwa kabiri yego izava muri Aziya ni hagati ya Iraq n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu United Arab Emirates match banza banganyije kimwe uzatsinda ku munsi w'ejo kuwa kabiri azaba baye igihugu cya kane kije gihagarariye iki gice none muri CONCACAF
nibo bazakira igikombe cy'isi hari Amerika hakaba Canada hakaba na Mexique umugabane wa Afurika babemereye abandi makipe y'iwabo azaca muri playoffs ayo makipe bagomba gutanga abiri bagomba gutanga rero ntabwo yari yamenyekana ariko harahabwa amahirwe ari muri iyo nzira nyine arimo Jamaica akabamo Costa Rica akabamo Honduras akabamo na El Salvador ibi bihugu bine harimo n'akandi gahugu kitwa Curacao nako kari kuvugwa ni ukuvuga ngo ako gahugu nako kari aho ngaho muri ibyo bihugu nka bitanu tuvuze hazavamo bibiri ahubwo Curacao na Costa Rica zamaze kuyibona uvuga ngo the CONCACAF will be represented twice in the playoffs by the two best runners. Niyo mpamvu bagitegereje kureba niba zizitwara neza ubundi uko biteye mu magambo magufi tutagoye abantu nuko mbona amasegonda azava aho ngaho twavuze ni ukuvuga ngo abiri ya mbere kuri ranking ya FIFA ari imbere y'ayandi iyo azabanza ashyirwe ku ruhande noneho yayandi ane azaba asigaye abiri azabanza kine turaje tubikomerezeho tubibasobanurire neza reka twinjire mu ncamake y'amakuru mu